In the Bankulu. Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Inkonzo isabatha lasekuseni siyiphathela umshumayeli uGcwensa wasenhlanzini inkosi Mbusisi. In the Bankulu. Ngiyakhuleka Nkosi yasezulwini, yazizulu esihlalweni sakho esiyingcwele seyingcwele esivutha amalangana esabonwa inkosi endala yamachulu, amakhosi akahlonishwa Nkosi yezulu nomhlaba kuleli bandla ey'khathini ey'ndala ahlale ehlalweni. Abadala bayokukhumbula lokho, amen. Kodwa yathi inkosi yamachulu endalilele yabona Nkosi yezulu nomhlaba yazi lwezulu behleli nawe uhleli wawusomzimba wesibili ulangaphuma Scott. Ithi yabona umlilo wawuhaxe sakhe isihlalo usuka uza kubona ubashisa. Labe selithi izwi ndaba ezitha bikela namanye amakhosi nawo ahlale phansi ngoba lo hleli esihlalweni uyinkosi yamakhosi. Wabe sevuka umfoka uzochithwayo wangananaza njengoba ngithi sakho Nkosi isihlalo sivutha amalangana. Wayesewabikela uthi makhosi noma engakabi maningi nakhe ngikubonile nalizi. Isithi inkosi yesibili ngoba ndaba ezitha wenze amakhosi nawo akhothama mina sengiyokwenza izwe lakho likuguqele. Wathi ngiyolula neminyaka yakho siyohamba emhlabeni unolwelo lodwa. Kube njalo Nkosi ngoba elakhi izwi aluweli phansi. Ukuma lanya lwezulu angangamuntu akekho lingana nokuma la nokwazi ukuma Nkosi usuke sisekelo umusa wakho. Inkinga ungazi uma umela waze waqeda umile ukuthi usekela umusa kaShembe ngoba akekho ongama phambi kwesihlalo ezivutha amalangana. Kubiza umusa nendaba yakho Nkosi izulu nomhlaba yaziwa umuntu nabakhona bazama ukusho nje abakubonile nabakuzwile, kodwa indaba yakho yazi lwezulu yaziwa umuntu emhlabeni, yaziwa inkosi yamaNazaretha kuphela. Usho njalo Nkosi wawukhuluma ngendoda kwakuthiwa uMelikizedeki eyayifika ezweni elithile ingaziwa muntu. Le ndoda yayingaziwa ukufika kwayo, ingaziwa nokuhamba kwayo, yayingaziwa nokuthi iyawuhlala isikhathi esingakanani. Kodwa babebona abantu balelizwe mayifikile le ndoda umuntu omkhulu, kodwa wayengaziwa muntu. Uthi ngelinye ilanga kumaNazaretha akha ingcwele nani maNazaretha uShemba nimazi.
uthi kuncane nje nikwaziyo ngayo ukuthi uzalwa usitheya intombi kaHadede. Uthi kuphela lapho impela Nkosi asikwazi. Amen. Futhi sicela kona ungakwazi siphile emseni wakho nje kuphela. Amen. Ngoba amadoda ayakacabanga ukuthi ayakwazi ngelinye ilanga oNabhothi bake bahlangana babethi bayakwazi, bethi bagila uShembe. uShembe lokafika bantwana bonyazi wanqoba efika kulelizwe. Amen. Namanje sanqoba. Amen. Ekufikeni kwethu kulelizwe mayekhona ethu yakwazi uyadlala. Shembe aziwa umuntu. Bese sihlangana amadoda ayicabanga ukuthi uShembe umuntu. Yinye kuphela inkinga kaShembe. Wehla ngenyama yomuntu wazoba umuntu ebantwini. Kodwa akaziwa umuntu. Bese thumela umuntu othile wayefuna ukugila wawunyama ndala njengoba wanqoba ufika. Njengoba namhlanje umbethe umzimba wesihlanu usazonqoba Nkosi ngoba wanqoba ufika kuleli. Amen. Athi la madoda hamba uyomngqongqozela. Siyamazi unomusa esho kubaba mkhulu uzovula. Mekavula yobe isifezekile inhloso yethu. Nebala wangqongqoza
lo muntu wangqongqoza yayingaphakathi inkosi yayisemkhayidini. Wathi uthini? Wathi Nkosi, ngicela ukungena lapha endlini yakho. Wathi hawu mntanami ufika kabi sengihamba. Namhlanje ngiyolala phansi kwamanzi. Izolo mntanami bengilele enyangeni. Uthi lo muntu Nkosi ngifuna ukuba nawe, uthi mawuzokwazi ukuyolala nami phansi kwamanzi ngilinde sohamba. Shemba waziwa muntu. Kungenzeka Nkosi sithi unathi kanti usenyangeni. Ngenzeka futhi kade phansi kwamanzi. Kwazwakala ngesililo base bejabula amadoda athile eyakhuluma ngayo ethi yawafika efaka amaChrisbande bosa ukosa kuhamba uShembe kwangaqali ukuhamba koThixo. Ithi inkosi yesibili ngangisesikoleni ngafika iTelegram yathi phuthuma kakhulu ubaba wakho uyagula kakhulu eRichards Bay ishe emkhayidini. Ithi ngaphuthuma ekuseni ithi imbane nezulu konke kwakuduma kwahamba phezulu kwami. Ngaze ngathi hawu kanti uma umuntu egulelwa uyise imali yezulu iba nje kuye. Ithi ngafika ekuphakameni ekuseni. Ithi ngathatha abaphathi omntu waNombela iThuta. Sagibela isitimela sasiye Richards Bay kamsika eTshaka. Kwangaqala ukosiwa amaNazareth. Ithi sathi masehla eRichards Bay sasesingena esitolo seSulumane. Isho njalo le ndaba ngiyadlula ukuthi uShembazi wamuntu. Ithi sathi masiqhamuka kule sitolo ithi ngayibona indoda yeSulumane imi nonkosikazi wayo. Ithi ngabona unkosikazi weSulumane ebaleka eyongena ekhosombeni wabuye seshuqule. Ithi angazi ke wayibona. Namanje Nkosi akekho kwazi. Ithi ngathi mangifika ithi ngase ngimuzwa unkosikazi weSulumane ekhuluma ngesingisi ebuza umyeni wakhe ethi baba akuyo yini indodana kaShembe le ekuthiwa kamsekho emkhayidini. Ithi inkosi wathi lo ndoda yeSulumane uyena. Ithi ngaqala lapho ukwazi ubaba msekho emhlabeni. Ithi ke baba ekhuluma ngesingisi. Ithi la bekangihamba nabo abezwanga. Ithi nami isingisi ngiyasiza nje kancane. Kwakushuthisha othisha ithi yasiza nje kancane. Ithi ngathi mangifika emkhayideni ithi ngathi mangiqhamuka esangweni ithi ngakhala kakhulu kwathiwa yini inkosana ukhalelani wawusithi uyihlaka yokufa yini. Bayazi abadala lena. Namanje ke kade wayezanywa lo Shembe. Namanje kusewuye owayechitha izitha zethu. Amen. Yafisa maNazaretha ukukhuluma ngosagila somsibithi. Yafisa ukukhuluma ngomthethe. Ohlaba usomdala eminye ihlaba isimisha. Yafisa Nkosi yamakhosi ungivumele ngikhulume ngovevano kumabhadu. Abathinta qede bahwaxabana. Zonke lezibongelo zakhe zinomlando. Amen. Amen. Yafisa ukukhuluma ngosagila. Mangithi uShemba waziwa umuntu kufanele ngoba ithi intombi endala eyayisethempeli lakithi esasibiza ngogogo uNgcobo sibadala wengasaboni lo gogo wayefika ngolosihlanu ma ezethempeleni ngoba engasaboni inkinga yayenzeka wedontsha umuntu owengaphilile ekhanda kodwa engamdusi meza kuwena Shemba. Yazizula waziwa umuntu. Ithi le ntombi endala eyayilapha ethempeleni yayithi makuyisikhumbuzo siyibuke singabantwana ikhathazela umzimba. Ithi mina ngambona ubaba omkhulu ishidlekezela. Ithi ngiyakhumbula ngelinye ilanga kufika intombi zabelungu emzini omdala wasekuphakameni. Ithi ngangiyiqhuma mabele yayisho njalo.
ithi wathi ubaba mkhulu batabami phekani itiye kunabantu abami abazoqhamuka la kanti intokazi zabelungu ezayilindile phesheya ukuthi lo moya kaJesu usayobuyela yini ezweni laphesheya kwase kufika izwi lathi lo moya ngeke usabuyela phesheya lo moya wathutha njengoba esho eBhayibhelini ethi ngimhlophe mina sengiyakusuka ngiyakabizisa thina amaNazaretha asingabazi kwakushiwo loNkulunkulu phambi kwethu uyayidila izimanga kodwa wena wazi ubona umuntu kanti akusiyo umuntu uthi wabiza ulangaphuma sikothe wabiza ungalozinde wahlala ngapha wathi ngikakeli batabami kunabantu abami abezayo lana ngifuna bafike lihlezi nani kuthiwa lezi ntokazi zabelungu zafika ngemoto yamasosha zaqale zagogobala lapha olwandle front beach kwafika imoto zamasosha iqime kamatende ayithatha leyintokazi ethi sifuna kuthi umoya usezweni lase-Afrika ezweni elimisiso kwenyanga uNkulunkulu usesitshela ithi lolozo likaZulu Natali lolozo lisekuphakameni uthi mathi befika benzelwe itiye ithi wakhuluma naye iZamhlathi kaMayekisa Shemba waziwa uthi bathi bebekhuluma naye bekhuluma besho ukuthi inkosi besilindile besingazi sokubona ngamehlo kanti wena impela Jesu Kristu uyena impela amaNazaretha akanentabeni endala amaRoma ethi amdubula azibona inwele zakhe seyishaya imhlalo sewuJesu sabethi-ke labelungu siyacela Nkosi usinike le ndodana yakho ngingako ngithi Shemba waziwa bakhomba ungalozinda ilingananga nabasemhlabeni bakhomba usagila somsimbeti bakhomba umthethe bathi sicela usinike le ndodana yakho siyoyikhonza ezweni lakithi ithi uthi ugogo uNgcobo yasukuma iZamhlathi kaMayekisa yama ngeenyawo yathi senithini manje yathi nikhomba bani yathi niyazi lokusokhalweni lalo kwakumina kukho uthi yayisihlabelela yathi sebefuna kusephu usephuka yayalena Zamhlathi yathi phamani ingaba nobukhosi baphakade eManazarete ingaba nongalozinde uthi maqhubeka ugogo uthi babe sesikoleni ingakho ngithi Shemba waziwa umuntu othi uyakwazi uyadlala
ithi mabe sesikoleni ulanga phupho Scott noNgalozinde uthi ngelinye ilanga uthi mhlamhlathi kamekisa yayingami mayibusisa inkonzo yayiguqa khumbulani maNazaretha ayingcwele bayakhumbula baba abadala mhlamhlathi yayibizwa ngencegu inkosi yesibili yabuthi kwaba incegu kabani ubani lona ningamguqeli nogama elithi inkosi laqala ngo-1934 lalingaziwa igama elithi inkosi laqala ngo-1934 egospel kuqanjwa u-218 ethi zani mazulu siyibonile inkosi yenu ithe mayifika ubaba mkhulu ebikezela ngenkosi yathi mayifika inkosi yathi nanithi ubaba mkhulu incegu kabani In the Bankulu. uthi kwenzeka uthi kwakuthi makufika ulanga phuma Scott ephuma esikoleni uthi besithi inkosi indlamhlathi yamayekisa maNazaretha namhlanje kufika ubhuti wesonto uyena uzosivalela inkonzo uthi bese sisukuma umfoko amayekisa mengenyanga uthi athi ningathuki maNazaretha mali mbona benawo ibona abanikazi baleli bani amen indaba mangithi nyazwezula waziwa umuntu nayi ifonetiki maNazaretha engangithi ugogo uyazizwa manje ukuthi usethini kodwa namhlanje sesiyayibona lento ukuthi esho ugogo isho baba mkhulu iyona ithi makufika uNgalozinde ephuma esikoleni usagila somsimbithi ithi bisisukuma indlamhlathi kamayekisa ithi namhlanje inkonzo soyivalelwa ubaba wethu osizana sonke qala indaba yathi okusokhalweni nalo lamkhomba kukho nakumina kusho ubaba mkhulu nayi indaba sekuthiwa manje ubaba wethu osizala sonke akunjalo maNazaretha namhlanje akuyena ubaba wethu osizala sonke amen akuyena ubaba wethu osizala sonke amen akuyena ubaba wethu osizalela uthiko lasizalela unyazi amen akubonela umkhosi baphakathi yayithi indlamhlathi kamayekisa phaphamani sebefuna ukuniphuca ubukhosi baphakathi wayevele inkosi maNazaretha begcotshiwe ngelinye ilanga ngiyaphuthuma ngiyayisaba le ndawo ayimfanele umuntu indawo kaNkulunkulu lo isihlalo sakhe sivutha amalangabo kwasuka indoda kaCebekhulu yayihlala la kaSi angisho lo weyimanga owahamba la kwakuyindoda kaCebekhulu yayihlala la inkosi ilanga yayisemkhayideni uNgalozinde lapha ekuphakameni yayisifikela le ndoda ukuthi izoya kubaba emkhayideni yayisizodlula kubaba omncane ifika ithi kule ndoda ithi le ndoda enkosini inyanga yezulu baba omncane ngisahamba ngemkhayideni ithi inyanga yezulu uzungikhonzele enkosini indaba yakho Nkosi ayaziwa umuntu ngoba uthi ubhuti uthi ubaba wethu osizala sonke yabona siqonde maNazaretha kanti ngelilanga uthi ubaba uMakhathini umvangeli waseNewsburg omdala uthi wathi behlele entabeni uthi yathi indlamhlathi kamayekisa batabami kusasa chophani nibe bahle sinyukele entabeni kuza abantu abakhulu basezulwini nezulu abaqhamuka kulo angaze ngifike mina kulona indaba kaShemba yaziwa umuntu uthi ubaba uMakhathini sahlala entabeni ngizama ukuthi sonke asingamazi uShembe kusilungele singamazi simkhonza kuphela ngoba mhlambe bese simazi soba nenkinga uthi sahlala entabeni ubaba uMakhathini uthi sixakekile obala abakhulu ethi indlamhlathi bayeza uthi sasiyibona kusho ubaba uMakhathini owayeneminwe la emhlana asikhombisa yona ashawo la ngaphuma Scott ubaba uMakhathini wayenenkani bamazi phela uyena washana nezifuba nenkosi bathelana phansi uthi ngelanga washawa la ngaphuma Scott inkosi ihola umhlangano kwakwamakhehla ayinenkani kodwa kaNkulunkulu uthi ngabona inkosi sihamba kwenye indawo batabami uthi ngase ngithi hawu mntanami uyihla hambanga la engathi usuyaqhezuka endleleni kayihla uthi yathi wena Makhathini unenkani uthi batabami yangishaya ngesandla uthi yathi mayingishaya uthi isandla sase siyanamathela uthi ngawuza umlilo ngathi ngishisa ugesi uthi yabe siphakamisa isandla yasithi uthi ngaphakama uthi yangijikijela uthi ngayothi thaka lapha
uthi ngabuya lapho sengithi inkosi yamakhosi nawe ufuna uzushawe leso sazi ukuze uthi inkosi yamakhosi onyazini waphela lutho uthingo kuguqa abanye abafundisi abahambayo kwakunenkinga khona ngeke ngisho lutho uthingo webafundisi mina ngiyayigodla mangase ningibone owami umlilo uyayishisa insimbi kaJaji Gobe kwakusho uThixo lithi ngoba mani kuza kimi nginamukela ingoba ngiyawagodla amandla ngoba unyazi liyasigodla lukhulume nathi luhleke nathi akani lushololo uThixo lusentabeni lubuka phezulu lithi inkosi ezayo sisazama ukuthi okungenani ihleke nje kunabantu kodwa ngisentabeni kaMthethe maNazaretha kimane ngiyavaya nje uthi uma makhathini baqhamuka uthi sibona indlamhlathilo kilunguze ezansi uthi sabona ithunzana izoshona phansi lapha bayaza bazintaba endala emasaleni engakayenzi umenzi wayo yaba yintsha njoba isiyintsha manje yenziwa umnikazi wayo ngoba kubuye yena uBhombela maNazaretha uthi bakhuphuka lezi thunzana embili uthi bayibuka ubaba omkhulu uthi ubaba makhathini sathi masithi siyabuka hawu inkosi ilanga lenkosi inyanga yezulu utheni thina sazi ukuthi bazalwa nguye kodwa uthi yena ngisho izulu abaqhamuka kula ngaze ngifike ubani omazisha ubani okaphakamisa athi mina uShembe ngiyamazi uthi indaba batabami lisho njalo lelikhehla ubaba umakhathini ithi into eyinkinga niyayibona intaba yinde sithi yebo siyayibona baba kwakunama record kusarekhoda lokudala sasimrekhode yona kwalahleka okunye ithi niyayibona intaba yinde sithi siyayibona baba uthi kodwa inkinga eyenzeka waqhamukula ngaphuma sikothe ehamba phambili uthi ngemva kwakhe kulandela inyanga yezulu uthi belandelana kanje uthi bake balandelana abantu kanje indawo inkulu uthi kwaqala ngaloso sikhathi wathi ubaba omkhulu guqani batabami laba abantu abakhulu basezulwini ngisho izulu abaqhamuka kulo angaze ngilibone ubani omazisha In the Bankulu. ethungalo zinde hawu cabekhulu uyakubaba uyenkosini emkhayideni uthi uyenkosini uthi ufika ungibonele enkosini useyagibela ucebekhulu uye emkhayideni uyayifica inkosi iyothiwa emkhayideni wahlalela kude ucebekhulu njengalapha kanti inkosi yambona phaphamani ma-Afrika bangasiphuca ubukhosi baphakade namanje fayisiphapha nyazini abeni ngoba ukuba khona kaShembe emhlabeni akuyona indaba yakhe indaba yethu uma thina singamphathi kahle uShembe ukubuyela ezulwini kusuka kwelinye ikamera angene kwelinye bese sisala siyaqala ekuseka leso sizwe esihluleka ukuphatha uNkulunkulu uthi wathe bona yayisimkhweba inkosi ucebekhulu uthi yayisimkhweba ngizama ukuthi indaba kangalo zinde yayifihliwe ingakho kuthiwa induku efihle emqubeni zisho njalo ibongelo zakhe zithi induku eyayifihla emqubeni yafihlwa ingayivele bayazi abadala ibongelo zakhe zazisho njalo ithi yayisimkhweba inkosi ilanga ucebekhulu ithi wafika etafuleni uthi etafuleni lelanga wafika kukhona iBhayibheli uthi wathi mefika nje yathi inkosi sawubona cebekhulu wathi inkosi yamakhosi wathi unjalo ubaba omncane wathi inkosi uyaphila naye uthi angobonise enkosini ukuthi njani inkosi ucebekhulu uthi inkosi yabe sivula iBhayibheli phakathi eBhayibhelini kwasekuqhamuka ifoto wasethula ngaphuma sikhodo wecebekhulu uyalibona leli foto wathi inkosi ngiyalibona wathi ubonani kulo wathi inkosi ngibona isithombe ngathi sishuthwe ibhanoyi kodwa ngathi umuzi wasekuphakameni kodwa eceleni ngibona icilothi ngibona ama-toilet ngibona yonke into uthi lesithombe sishawa belungu bathi umuzi wasekuphakameni ungcolile bathi bagcineleni abantu basekuphakameni endaweni engcole kanje bafikile labelungu bazonginika lesi sithombe wayethi kodwa khona into engizokuphathisa yona ufike unginikele ubaba omncane uthi yayisishaya indweba kwasekuza inkosazana yathamba uthathe i-writing pad yami uthathe nepeni uthi yayisibhala inkosi ilanga yabhala yathi thatha i-envelope uthi yafake e-envelopeni yathi cebekhulu ungayivuli le envelope iya kumuntu omkhulu wasezulwini Shembe wazobani maNazaretha
Cebekhulu ungayivuli le envelope iya kumuntu omkhulu wasezulwini. Uthi wathi mefika uCebekhulu enkosini inyanga yezulu ekuphakameni ebuza ithi hawu uhambe kanjani Cebekhulu enkosini. Uthi uCebekhulu babomncane inkosi ingiphathisele envelope ithi wayiseyivula ienvelope ungalozinda ilingananga nabasemhlabeni wayivula. Uthi mefika kuyona ubona lesithombe ubona lo muzi usethi Cebekhulu kusasa ngicela uqoqa abantu baphathe amapiki baphathe amafosholo baphathe yonke indawo ithi sizoklina lo muzi ngoba belungu sebefuna ukusiphuca umuzi wasekuphakameni ngeke kwenzeke. Amen. Shembe wazoba. Uthi ngakusasa uCebekhulu bafika na wabaqoqa abatholile baklina uthi bathi bephakathi lokuklina yayisithi inkosi hawu Cebekhulu uphi unkosikazi wakho kusho ungalozinde esabizwa ngobaba omncane wathi uphi unkosikazi wakho lo ngabathola abantwana wathi ukhona wathi mlande naye azoklina. Ithi ngoba wayela eduze kasi wagijima wabuya naye Manazaretha amashonyazi indaba kangalozinde ayaziwa umuntu usagila somsimbithi uNkulunkulu wesithathu waphucula leli bandla Manazaretha walibeka leli ziki likulona. Namhlanje sibonile inkosikazi lezulu ilanda umuzi wasekuphakameni omdala izowubeka kulo muzi nangu magumbo mananiboni Manazaretha. Angithi uqedela la angithi uhamba la kwathiwa le muzi uyoba yiminisiti siyabona inkosi inyazi ezulu ukuthi lwenzani kulo muzi ubukhosi baphakade. Uthi wafika unkosikazi kaCebekhulu ithi yayisimbiza inyanga ezulu yathi hallo woza ngapha bayalazi lolo limi abayazi inyanga ezulu yathi hallo woza ngapha yathi bambala yathi yabona lendlu le yangasese yathi ngifuna siyidudule nawe uyazi unkosikazi kaCebekhulu unawo amandla wathi baba omncane ngizozama uthi badudula uthi yayawa lendlu yathi mayiwa lendlu kwase kuvela ukungcola kwavela nezinto ezinyanyisayo endlini yangasese uthi wayesebinyeka umkaCebekhulu wagonyuluka wahlanza utheme ehlanza yathi inyanga yezulu hallo kwaphuma ukufe bekudla abadala. Simtshela simkhaya yathi uzosala amawele awu4 khona mazi ushaka ubukhosi baphakathi. Akade Manazaretha bazokhumbula abadala abazisika yaphuma ungalozinde ngiyakhumbula abadala ngengisisho yaphuma ungalozinde waza lapho engayivele ithi inkosi kudlangisa weyudriver wenkosi ilanga ithi dlangisa akwesiyobheka ubaba omncane lapho engayivele sebengena kuMonakho abayawazi uMonakho abantu iMonakho emnyama sebengena kuMonakho banyukele engayivele yaqhamuka inkosi inyanga yezulu ihamba ngeenyawo ifake ibhantshi iza enkosini ilanga uthi baba inkosi ilanga hawudlangisa uNkulunkulu uhamba ngeenyawo uyazi mangasaqhuzuke kuwela igazi lakhe phansi umhlaba uyobhubha. Uthi dlangisa lapha emotweni abekho inophaka yayigqoka amabhuzu abovu inkosi ilanga lamabhuzu abovu befakwa ungalozinda ilingananga semhlabeni egijima la wawathatha enkosini ilanga akhalela ithempele ethi bambitshe wena beka lapha bambitshe wena baka lapha wawathatha kulanga phuma sikote ulanga phuma sikote wagqoka ophaka wathi nikeza ubaba omncane amabhuzi uyazi yini ukuthi mangasaqhuzuke kuyigazi lakhe laphansi umhlaba uyobhubha. Yakhuphula amabhuzu ayo yamnika yasondela inkosi yafika yathi baba omncane kodwa ikhona imali esephaketheni wathi akukho lutho wathi dlangisa hambe ePhusimendeni lami ukhipha imali uma uNkulunkulu ingekho imali ephaketheni umhlaba uzoswela njengoba siyiletho enyazini senzele ungasweli ngoba mangasingezwe enyazini umhlaba uzoswela. Masifika unyazi la lithi anginawo ngisho iphaphamende ayisho njalo inyanga yezulu ithi kuphele ngisho iphaphamende ngeke ngisho kwakwenzeka la athi benginawo mase kufika unyazi lithi anginawo ngisho iphaphamende ngisho emzini yobaba kuyoswela. Wabe sewakhumula esikhipha imali ePhusimendeni yamnika ithema isiphethe inkonzo ethempeleni inkosi ilanga ngesonto elizayo ithi abantu baxakazise inkosi inyanga yezulu lapha ekuphakameni ithi angazi bayazini ukuthi baxakazise umnikazi walo muntu.
kushiya usagila somsimbithi. Ithi angazi noma bayazini. Ithi ngifuna ukunitshela maNazaretha, ithi uma ulwa nomuntu owushembe noma onomoya kaNkulunkulu noma ogcotshiwe, ithi ulwa nabantu ababili ngesikhathi esisodwa. Ithi angazi njengoba enyukele ngayivele nje, ithi kodwa nobungcwele bakhe angazi bazobenze njani ngoba buzongena bona nangefastela buthi ubungenzani. Kwase kushula ngaphuma Scott. Mazubani omazi. Akanje maNazaretha ngelinye ilanga uyaphuma yena uGalozinde usagila somsimbithi inyanga yakhe le bathatha kwenyanga. Mhlambe wazi la singazikhona. Kwaba nemoto la ekhaya. iMercedes eGrand yakuthiwa umakhosikazi. Eyayithe kwamakhosikazi thina ukuqala ukubona ushembe evelela phezulu njengoba sekuvela unyazi sabona uNgalozinde. Erawunda la ethempeleni uMercedes oGrand owawurawunda la ivele la phezulu umthetho ohlaba usumdala emyihlabisa mina njengoba namhlanje sekuvela unyazi wezulu. Qala ukubona thina uNgalozinde. Kwakumakhosikazi enemoto eyi-left and drive eyi-continental eyishawela usizo wena umzimba omkhulu. Siyamazi ngelinda-ke eqala nga ukuya eQhawukeni bayazi kwelamampondo eQhawukeni eqala nga kwakusenemncele lapha kusenemncele kuthiwa nje muke waya ngale sekukhona opaqoza niyazi kuqala kuseyisikhathi sobandlululo bakhona obaba babekhona la kwathi bakufika phesheya komthavuna kwakunekhorela lapha kwaZulu Natal. Bethi abantu lapha ethi amampondo abantu bazi uNatali basilethela ukufa ekhorela. Kusho abanye obaba bakhona la bethi akudlula ishembe la. Kwakumkhosi lomaphiko lo. Wedlula kuvaliwe. Akakuke wadlula la kaKhasimbe. Bo baba, umfundisi wadlula la. Wakuhamba umphathe esithe phambili. La ajika khona ephuma eJudiya, wajika, wathi baba ngeke usadlula la. Wathi la sekulela abantu bakulalele. Ngikhuluma ngekhathi endala maNazaretha. Babemlalele la wathi baba ngeke usadlula la sebekulalela wengazwani-ke lesiphithiphithi bayazi wakuthi masekuphithiphithi athi yini-ke le siphithiphithi sani-ke lesi manje wena ifuna into ephithizelayo wefuna into eqondile ngisho enikelisa wengangene phakathi kolayini izalukwazi athi baba amafutha wena kuwa amafutha ezalukwazi sifike sinye baba amathendele adla insimi yami ngisuke-ke la ngiyogada amathendele usiseke kodwa ngizowaxosha amathendele engena phakathi kolami ethi bamba amafutha wena ecobhoza usekhona ubaba uSibiya weshaya isikhothi steam ethi kunjalo ukuphaka amakhanyisela izizwe bisima le nsizwa sezulu ithi qhiya ithi he babethe kuyaphela ithi ngeke kuphela. Amen. Amen. Wathi mangabe esebheke eQhawukeni wathi befika emthavuna lapha ekhasino bayakwazi zagijima iy'nhloli la kaKhasimbe mangiyiqeda indaba yakhe ngiyasaba maNazaretha ngime endaweni engafanele ngimi kuyona la kaKhasimbe umphethe isinto yahamba ngo-Fort Cotton owuhlaza kunotho olumhlophe baba umfundisi ushozi usho mangikhuluma ongekona wawunamadevu the ehamba ngawo no-Fort Cotton wadlula iseza inkosi ngicabanga ukuthi yona isajike avoko wababona amadoda emlalele wasejika eyoma lapha ekuthiwa manje sedube village yafika ingudla eyishayelwa ubaba uShozi wangale uShozi siyamkhumbula yebo oyingodo ishayela ingudla yafika ingudla yama kwalesiphithiphithi yaqhamuka ihamba ngo-left and right continental ekhipha ingalo ithi awuthina bathi unyazi lakayiqhayise wayiqhayisa lona shembe wethi ya yimi ushembe unyaza wayiqhayisa ethi yimi ushembe wabayiqhayisa kuvula itshe la lelitshe besikhona livulwa thina itshe likababa mkhulu ethi ebiza ethi madondo ebiza omadondo kukhona ombuyazi omaganda kukhona omthiyana imbongi eyibongela ekuseni njalo ngo-4 ebiza la kukhuza ingcwele ithi bakhuzela mina ushembe wami bayivula unyazi ungayiqhayisi kanjani maNazaretha akade baba kwathi kusuka isiphithiphithi izongena embeka niyazi boba kwake kwabakhona indaba ethi kwashawa isingisi ke vele siyisigebengu uma umuntu esefuna ukukurobha ukushayela isingisi
hayi bonke inkosi uba nje umuntu esefuna ukukurobha uyaphuma olimini lwakho ashaya isingisi kwashaya isingisi ifika la sekulela amadoda bayazi obaba sekuyathi angisangeni la kanti baqale kwakhuluma ilanga lathi kuyohamba longcolise lo musi ithi uNkulunkulu uyoshiya abantu abayodlula labayodiyeka ubuhlo babo la ithi mayithi ifika ithi angisangeni la sekwenzakaleni yathi angisangeni la kwase kuthiwa hayi ubaba ka compromise bashaya isingisi kwathi ubaba compromise enzeni athathe le ndawo engaphesheya bayayazi obaba indawo inyanga ezulu eyayijwayele ukuhambisela khona imgidi ihambisela ubaba unkosana ubaba unkanyezi lapha kasi uthi ungalozinda ilinganama semhlabeni sakhe uthi mina ngithathe le ndawo ithi ngeke balunge ithi mina ngakhiwe ngethambo lesibuke ithi uzongibona mangishona kaKhasimbe into ezongilandela manje lo phambi kwethu umzukulu wethambo lesibuke manasa yingakho benyakaze uyayibona into ebulandelayo lo phambi kwethu umzukulu wethambo lesibuke amen ithi uzongibona mangishona mina kaKhasimbe uthi uzoyibona into engilandela akashonga ukuthi ngilandeleni kodwa wathi bethatha imoto yakhe uleft and drive eyithatha eshona phezulu kaKhasimbe ezoqhumuka lapha eshona embeka kwenamakati kwalanda kwathiwa wathi mina ngakhiwe ngethambo lesibuke uthi baba umphathe sithe yabuza mphathe sitha yini lesiphithiphithi esana uthi baba sicela inkosi iphume ngentuzo ngeke isadlula la uthi intuzo mayani leyo bayazi obaba yayisho yini yana leyo yathi intuzo mayani leyo phathe sitha ngihamba nawe kanti uyigwala phuma ngentuzuma yakho leyo ngeke kushimshana manazana bekushimshana bekukhozo lumaphiko amen bekushimshana ungalozinto yathi phuma ngentuzuma yakho leyo mina ngihamba la yathi sizwe uyayishayela imoto noma ngiyishayelele wakho khona umbuzo njalo manazana manuzwa namhlanje oba uqala amen mawuvuka namhlanje oba uqala lo mbuzo yathi sizwe uyayishayela imoto noma ngiyishayelele uthi baba umphathe izinto sixoxela uthi batabami ngenza isono ngabe ngathatha imbuzi ngayoxolisa uthi kodwa ngangenziswa into engangiyibonile nezibhamu engangiyibonile uthi yathi mayingena ifuna ukungena emotweni uthi ngayibamba ngomjiva ngathi hawu Nkosi kubi lapha uthi ayisijikithi ithi hey phathe sithi ubamba baba ngithe phuma ngentuzuma yakho leyo mina ngihamba la uthi awusubhoqa umjiva wayo yawubhoqa uthi sasesihlala isilwane sasesithi usasesihlala uthi sasesehlisa iwindi lonke lasibeka phansi amen wathi shaya imoto sizwe uthi usizwe wathi bethi nje lapha mhlambe ngiyabona lapha nje emahamsini lapha nje mondlu ethi bevillage uthi ayisikhipha umjiva wayo yayithi uthi ngathi hawu baba kuthiwe basilalele nje bazowubona lo mjiva wayo mawusukhipha umjiva uthi ayisikhipha umjiva wayo yayisithi yathi shaya imoto sizwe kanti ikhipha lo mjiva manazareta ikhipha imvula yokuthonga idlula balele bonke balele phezu kwebhamu yazayo ithembe befikana la kusehliwa la kaMbokodo niyazi bobaba ithembe befika ithi hawu kanti ngihamba ngedwa kanti ngihamba namagwala yathi ngihamba balala bonke ithembe isithe lapha vuka bacikicela udlulephi edlula babuza umbuzo owabuza amaMpondo iyekhawubeni kukumkani niyakhumbula manazareta sengehla abantwana bonyazi sefaye ngehla ngiphambi kaNkulunkulu sefaye ngehla ngomthetho usagila somsimbithi awu sambona manazareta wasithinta amakhanda sasisina la sinika ama-orange one by one asithinta amakhanda ikhumbula namhla igcina kabheka bezayifaka umjivo bovu lasho laphansi edike njengenyoka wakwelela phesheya lami ikhanda lakhe layimamba wafika lapha enkanyenzeni wanyikinya inyawo wathi wagijima umamasho wamkhumulile icathulo wayesebuka phezulu kwakuney'nkanyezi ey'ntathu wathi yasengiqobile amen khona into eyayenzeka ngaphesheya engengisho ayithi siyarikhoda manje sefoma ukhuluma kube khona izinto ongazisho kodwa yenzeka kodwa yafika isibuka phezulu esha umjivo bovu lesisho sithi olwethu unyazi luqalwe yithi sithi eyethi inkosi sigijima emva kwayo besiphuma ide yenu kinkosi busanda ukutapuna imoto yami ngabanga imoto mayingafuna ukutapunwa manje
kancane manje ibhana lingafuni ukuthi lisondele eduze kwemoto sike sakubona ithi hlehlani kungatapuni imoto yami uma ke kwenzeka kuseyikho manazana athi mayifika sengehla phesha komthavune bajika futhi bazotsho bathi inkosi lapha eBizana amampondo ayabhiyoza kushaya ngisho inyanga zakhona ishaya ipondo zithi phu akudlula ishembe la uyazi bafundisi akudlula ishembe la akunana amasosha inkosi asazi uzodlulaphi yayisimemeza yathupha umakhosikazi isho imoto yakhe yathupha umakhosikazi wayishaya umnyangweni ifungaphosisi wagijima waza ngaphezulu wasephuma kwiContinental wasengena kumakhosikazi wasevela kanje phezulu basebebuza bathi inkosi ngoba siyendaweni okubhikishayo wavela kanje wathi ya bazomazi ushembe namhlanje iyo eyahamba phambili njengedaktela yathi mayifika eBizana yafika yashaya isidudla yayibiza yona imoto ivele phezulu yayibiza yayikhomba zayibheka imoto eqhawukeni ngesikhathi ishaya isidudla sekuguqe yonke into mpondo beshaya uphondo sosha guqe yonke into guqela usazi kama ukhoze limaphilo la indaba malifika nje ngeke eqhawukeni ngakusasa kwafika isikhozi sizobuza ushembe udlulele la indaba ushembe udlulele ithi inyanga ezolo ngidlulephi idlule eBizana udlula sikuphi ithi beniguqile akwakomunye uNkulunkulu ithi beniguqile ithi ngidlula niguqile kusasa ke uyafuneka Nkosi enkantolo isibizo abafundi sibizo omaganda ibizo omadlala ibizo umthetho baba umshumayeli umfundisi umthetho wesongushumayeli iyababiza ibabiza bonke inkosi endala undaba ezithi ubhala wesongushumayeli amen bayazi abadala inkosi undaba ezithi uqalwa umshumayeli wayesengena ebukhosini waphinda waba umvangeli wayesengena ebukhosini yababiza mayibabiza ihlezi la ithi lalelani kusasa kuthiwa ngiyafuneka lapha angike ngizothuma wena ndaba ezitabhala uyazi uyoba yini athi umthetho cha Nkosi akuyena undaba ezithathu inkosi yadidela ushaya iphinde inkosi ngamna ithi uyazi ithi ngifuna ugqoke kahle ithi mina ngigqoka kahle akakusho ngigqoka kahle uke wasonke hawathi ngayibona uswaze ngabaphamba kusonke hathi shaya isuthu yakho ngathi impela uye amen sayishaya igqoko lensizwa ngisho isencane zazi izinhle lensizwa zikaMayikisa ongathi intombi zizakhile amen bebahle labantu basezulwini uthi uyazwa ithi ugqoka isuthu enhle ngoba uzobuyimi uyazwa mina ngigqoka kahle uyazwa ndaba ezitabhala athi umshumayeli akuyena udaba ezitha lenkosi ingamnaki inkosi mhlawumbe ubona phambili ekseni usela udaba ezithi ubhala ugqoka isuthu uphethe icathulo ithi awu bhala wake wangibona mina ngifaka isuthu ngihamba ngenyawo akithi kuthe uzokuyimi gqoka icathulo Nkosi sendaweni gqoka icathulo wayigqoka wathi hamba uzokuza ukuba yimi manje uma ufika enkantolo ufika undaba ezithi aguqa wonke umuntu ngibiziwe bathi banje obengabiza umuntu omkhulu kangaka bekade mbizela hayi hamba shembe hamba uyoqhubeka nomsebenzi wakho asinawo thina amandla hamba shembe uyoqhubeka nomsebenzi asinawo thina amandla uthi singabiza wena uthi mayesebuya ubhala ufithi sibambelele bayazi obaba yayibambelela nayo eVeranda ufithi sibambelele kanje uthi bese sangweni ithi hello bhala khumbula icathulo awufemina phela usuhamba icathulo emzini kaNkulunkulu bonke kubolekile ukuba yini wayikhumbula sangweni ithi ya ukuzwile ukuba yimi mina la ngikhama khona kuguqa yonke into njengoba namhlanje kuguqa lapho nyazini bezulu maNazaretha angithatha amehlo abantu namhlanje bathatha amehlo inkinga namhlanje wonke umuntu ufuna ukuba muhle yedwa kushaya
afuna ukuthatha amehlo athi ngifuna ukukhuluma lokho ngoba ngifuna ukuthatha amehlo ushembe wabantu bongeke umdlele phakathi njengamakhinati ngokuzodla wena ufuna ukusondela wedwa enyazini bese uyabanyundela abanye abantu wakabanyundela ubaba kamfundisi engeke ngibusho ekuphakameni ezophatha inkonzo kwafika indoda yathi baba usibanibani ukuthi yayisithi inkosi hamba umbizi sibanibani ashaya indwebo yathi intombazana hamba ubizi sibanibani ayibonge kukhulu bayayazi indaba engikhulumayo wafika la wathi phinda amazwi akho wathi yathi cha phinda amazwi akho utheni ngosibanibani wathi baba usibanibani hayi bengithi ukuthi cha ithi uthe ukuthi bengithi kodwa khona indaba engiyithandayo uManazareth efaya isakhe sonke uthi uma inkosi yesibili ibuza uthi wena uthini njengoba lo muntu ekunyundela ithi le ndoda hawu nkosi ngiyabonga makukhona umuntu kade emhlabeni okwazi ukusondela kuwazi ongivumela izono zami kodwa nkosi kuyoba ngcono uma ekwazi nakuyivume zakhe kuwe ithi inkosi yabuza lo muntu uthini ithi wena usumvumele ezakho ithi ngoba ithi ngelilanga uma uvama ukukhuluma ngezono zabantu kushembe ithi isono somuntu eseyesafuka kushembe ushembe uyasesula bese sihlala kuwe ithi usukuyomesulela izono zakho zakho ithi kancane babu ithi isono efika umuntu asifice ngale ushembe angasazange sesenyameni ithi beke safika senyameni ithi uyasesula bese sibuyela ithi uma umqambela amanga lawo mangabuyela kuwe engathi Manazareth singaba njalo ayibonge inkosi ngifuna ukuthi angifuni ukuthatha amehlo bese lithi bese ethatha amehlo ukusubayela cha ngithatha amehlo bathatha bomnyama khuluma isimila kwabe inkonzo enabantu ngikhuluma ngaloNkulunkulu ophambi amen umzukulu wethambo lesibungu kungakho menyakaza ukuthi ibuki yena kwabe inkonzo enabantu angisemncanyana kunalokho kwathi saphethe kakhulu omkhize bayazi babumvangeli safunwa lapha phakathi sasifunwa yiphoyisa unzama bayamazi unzama owayethenga iphepha umabathi bafuna umkhize bangatholwa kwathi ngale ngangihleli nobaba wafika khona unzama wathi hawu fana kagcwetha woza wena inkosi kade nifuna uthingo lapha kade nifunwa nihleziphi ngithi mina ngazi cabanga ukuthi network ngathola insizwa kanjongo yasemgababa ethuphila bayayazi kanjalo ngathi angikwazi ukuya kubaba ngedwa sebehambile omkhize asinyenge sibaba saqhamuka lapha othingweni luthi uthingo hayibo manje sekuhlile manje sekuzoya esibayeni manje sasohlathisa Manazareth ethi manje kade nginifuna ngalini nenze njani manje uyabuka iwashi lathi ngiyalazi-ke Manazareth phela muhle umuntu omaziyo ushaya bakithi inkosi lengikhuluma kangiyayazi yayineqhubu la ungalozinto ambe inecake la phela ushambe fanele umazi ayibonga inkosi ukumbuka nje ushambe usidelise umbuke ukuze umazi ukuze noma kufika ushambe ungesiye ebusuku wake bafika ushambe ungesiye esizweni uSathane uyahamba ucela umjiva wonyaza athi ngicela ungiboleke ngifuna ukuya kubanibani ngifuna ngibone nguwe kana kuyena khona insizwe yakacela ukugana la enkosini ilanga yafika ilanga ebusuku wathi uSathane ngifuna ukuyocela umjiva welanga wafika uSathane ufakile umjiva welanga waza nezi kwelanga athi hampa ufuna ukugana hamba uyelapha emthondolo wathi hawu ubaba uthi ngizothola intombi emthondolo kanjani uSathane uyawucela umjiva kaShembe uShembe usithembile uvela mnika athi hayi ngiyamazi ubani ngeke ngifike hamba umlike ngayo yonke into ngeke athi unyaza liseyo uNkulunkulu ubona ugimbela nezimoto ubona kwenze ukuthi kodwa ngoba unyaza likuthembile fanele uShembe asethembe Manazareth uthi ngisho ngehlali kuloya muntu ngeke ngelila ngathi angisele uNkulunkulu amen ofika lensizwa yabuya ezenkosini inkosi ngafika ngizocela ukugana baba ufikile kumina ngephupho wathi angene intombi uzayithola lapha emthondolo
ithi ilanga bekuyini mntanami ithi baba bekuwe ngisho umjiva baba bekuwe selithi lalela mntanami uma ngibuye ngibuye ithi ngizokukhombisa imfihlakazi wami emhlabeni yayisigqoke ithi ubonani la isenta nepanda wabona ichashaza eminyama wathi ichashaza laziwa muntu la bekuphawu mhlangehla ngizaba emhlabeni ithi manje ngiphinde ngibuye wocela uthi ngithi mali khona lechashaza kobe yini mali ngekho koba kumini amen nebala wabuya wafika lo nenkosi mala ngishaya umjiva welanga eshaya obovuke ngalolu lawo kade yena mfana ithi hamba emjondolo liyogana wathi mkhumbula uNkulunkulu wathi kodwa Nkosi khonto ebengicela ukuyibona wasekuqala ngisoda wathi ufuna ukubona wathi yini wathi uyasondela ufuna ukusukuma wathi yena mfana awazi ngoshamba ngeke ngabuka ikhanda wathi baba ngicela ukubona wasekukhipha umsila wathi uyohamba usila la uzothi uphuphushela ngelilanga uzusixoxele la ingakho ethi amaphupha ukufa fanele awaxoxe kakhulu ngoba uzothi uphuphushela kanti bubanje uthi ngiphuphile uyazi sasesiqhamuka uthingweni maNazaretha sengehla Nkosi yezulu nomhlaba kodwa ngifuna ukusho ukuthi impela uye unguye uyena umzukulu wendanga yezulu lobatata benkosi uye umzukulu lo wethango lesibunke sathi lisasho njalo uThixo siguqile lensizwa kaNgcobo esangweni kwaseqhamuka ubhuto efaka uMnazaretha omfishane luthi uThixo hawu ubaloyo hawu kwangcono awunanga ubhuti umnikazi wesibaya uPombela isho uNkulunkulu phambi kwethu maNazaretha lisho kimi lensizwa kaPhila angithatha amehlo la lisho kimi ngangiguqela bathi hawu nina nhlanhla ngizokhonjiswa umnikazi wesibaya isibaya sakhe lathi ngikhwebeni bo base beyikhweba inkosi yamaNazaretha yafika yaguqa la hey ngoba uShembu uyazehlisa bengakabonakala hey ungazi umgcobo Shembu wazi umgcobo ikhaya wafika yaguqa la yathi Pombela hamba ukhombisa nabo abatabakho isibaya sakho ingalo losuku esashayela umthetho akekho sekufika umnikazi wesibaya wafika wasibuza wathi manihlaba lenkomo wangibiza ngegama wathi manihlaba webuhle lenyama ilale yini noma nelihle ngaleso sikhathi ngithi baba siye sihle ngaleso sikhathi uthi hawo emakhaya iyalala noma nidla ngaleso sikhathi ayikho sekusuka umnikazi wesibaya nje yathi ke ngizonivulela lapha ka round kagogo ingaphinde mali ihlaba inganalo ofa iyolala lapha amen kwaqala lokho kuze kube namhlanje kwase kufika umnikazi wesibaya umnikazi wesibaya nangu maNazaretha ayibonga inkosi yathi hawu uPombela hawu sekufika uPombela ingakho mhla ka3 yathi masiyenzeka le ndaba kanye le nsizwa yakaNgcobo yasikhohlwa lokho uShembu ufuna yenza into ikukhohlwa ngoba usuke ufuna ungahlali into engalungile engqondweni wakho uyayisusa kwathi mase kwenzeka mhla ka3 yangibamba lensizwa yangixhawula ngayibamba yathi yakhumbula thina uthi bathe uyakhumbula thina uThixo kanti maNazaretha kuzokwenzeka isiga bese silapha eThekwini kuzotshala umzimba woThixo ulapha kuQueen Street eLondon nangu umuntu wasezulwini umile khona insizwa kaXaba eThumzovela sasimina kwaqhamuka umshumela ucela wangapha sasimina sasithi asondele kuhlanga masisondela umbuzo oqala ngizwa unjani umfundisi ngithi Nhlanzi useyoba ngozi makhaya sethi ya ubaba uyenzile into wangishiyela umfundisi ubonithi ngizomdika ngesikhathi wayesebona ukuthi khona into sizabukitha wasethi hey madod ngizanibona phela iqile likhothe emhlabeni bakuthiwa khona iqile likhothe emhlabeni ilela wayegqoka ibhuluke elibrown ngiyamkhumbuza ngifuna akhumbule wangena emotweni i-X-Trailer khona i-X-Trailer ekhaya amen ngiyashayela uyena uNzama amen ngemuva kwakuhlezi uAntu Phila wathi hey madod ngizonibona wesibalekela sasala sabuka
Lona liqili lishili lidla ikhona madoda. Ndithi awucishe babona ukuthi sengilungile ngiyehla ngizoba umuntu ebantwini. Ngiyaluka ngize emhlabeni. Yayithi masithi cha indaba ngomhla ka3 sathi nangu loNkulunkulu. uNkulunkulu okhokho bethu yazi kwezulu. Ngiyabonga baba. Ngibonga isabelo. Cela ukukhumbula ubaba bomthando ungazenzisi. Lapha ekhona. Naye ngijile kuyena ngathi baba ungibathe. Ngiyoma phambi kaNkulunkulu wami owangishiya kuye. Unyazi aliya uNkulunkulu kaBaba wami, uNkulunkulu wami eNazaretha. Ushebe fanele adlule kube uNkulunkulu kamzali wakhe, abe uNkulunkulu wakho. Amen. Usho njalo la ngithi benzeni ushebe abothixo wenu. Akabe uthixo lo uNkulunkulu wami angizamazamiseki futhi angisabi lutho ngoba ungishiye efeni elushebe. Abantu ke bayibathi ingcebe imali neenkomo eziningi nayo. Kanti nothando nomoya kaShembu uyingcebe. Amen. Njobe ngishiye la kungishiye into lephelele. Ngisho ngazama ngizamseka kanjani. Ngiguqa nje ngithi nyazi kwezulu ngoba akekho omunye uThixo ubaba ngishiye kuye. Ilo omi phambi kwami. Nkosi yamakhosi. Cela ukubuyisela umsebenzi wasezulwini. Nkosi yobusisa izimali. Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umshumayeli wenkosi izimbusisa. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama-57. Siyocela umshumayeli ungema uwakithi. Sola lesabele inkosi imbusisa. Nkosi busupha abangcwele. In the Bankyulu.